Zamling Kangsar Shube, Pyoki, Keyik, Rikshung Dang Nangchula, Tugnang Nangken Changmala, Jamyang Pyoki Rikshu Jezi Kangne, Natutele Shugiye. That ring Natote Lobsen Nishutsa Shiba, 24th lesson. That the Tina for those Nepali speaking students and English speaking students, now those words or combination of letters and vowel, combination of vowel, superscript, subjoint, the pronunciation which is produced by combinations of letters, superscript, subjoint, and suffix, which tends to be difficult for Nepali speaking students and English speaking students, is over now. नेपाली बोल्ने स्टुडेन्ट र अंग्रेजी बोल्ने स्टुडेन्टलाई उच्चारण गर्नु साह्रो पर्ने चाहिँ यो पाठसित सक्छ। अब त्यहाँदेखिको उच्चारण गर्नु सजिलो लाग्छ र पनि अस्तिको यो एक हप्ताको अगाडिको भिडियोहरू गरी हेर्नुहोस् त कि त्यति चाहिँ उच्चारण गर्नु साह्रो पर्ने त्यति नै हो। त्यति सक्नुभयो भने चाहिँ यो अब यहाँदेखिको अब भोलिदेखिको तपाईहरुको लागि उच्चारण गर्नु चाहिँ सजिलो हुँदै जान्छ। अनि त मन्चु थन्दा त ममा हिना मिचो तक्कले शिवो चिग्याप गुगियरबा सिंगनाला टुकुगियोरे सिंचे कुगियोरे छुमिने छुलेंगा टुकुगियोरे अनि खारिसुगोरे चला फाछु सोसोरांगी गेवाला खे कुगियोरे थे कबला अनि थगास थे तना त दिङयलसोरे किबोरे सियागी त किबोरे सरिन छबयर त थन्दा या लंगबने सुंबा दुग्लोनी ठुलखोरगी ठुगियोरे फार्चुनी मोटे नंगला फेकी ओरे सिंगनाला सिंग चेगानी सिंगदो चेगानी डोकुयो मारे गैस योरे अनि ngaranch super nupaते छाछंवाजिक ngaranch पेचे चेया कोकाप्रगी योमारे तिन्डे इम्बा सोंचांग अनि थे थेंसा ने नचा मंगबो योंको या गुसेंदी खाला सेबा नंगसी लेगा체요 말 대손자 ति데 이바손자 강nel티고 타가낭시 땅에 가리슈야 인스나 나란츠 레발라 모네체나 키 줍딘 좁게 주고 니슈 창투비하기 뉴바요레 이나양 나란츠 뉴바디 차창마직 배주치기요 말에 제주 배주 맞에도 니르딩 닌제 아니 레바 페저 제약이 누바데 냠구 두고요래 탄다 헝가리기 케바 알렉산더 토마토 코라스키 के 줍든 장바레사 디앙 누바디 나란솔라야 요리 이나야 나란솔 페저 치기요 말에 당아라즈 페베치소 나라타 타나 카사 키보젠 디기스드전에 키보젠에 대해서나 카야 마체나 키보 임바 진짜기 박자 두자지요레 레가 체스나 두부 카야 마르다타 치졸라 펜토야 소소셈기 띵네 치졸라 펜토야기 셔지티데 슈베이나 소소 삼로다야 그 뉴바데양 공펠도 두고래 다
lo tukchu tinchu lepken tindeg yang jamia phyogi rikshu chi khangla yongne phyi changgi yore ta ngaran chu mi so simshu chane 아니 녜지는 모바일 때는 기부인지 기부 자원이네 말다 장국이요 부이 로트구메나 부이 로야 장고래 네팔리 싱게메나 도송탄에 네팔리께 장고래 인지 싱게메나 인지 장고래 딜레스다 मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अहिलेको जमानामा हाम्रो क्षमता अनुसार शारीरिक क्षमता अनुसार काम गर्नु पाएको छैन उहिले नै मान्छेहरू जंगलमा गएर रुख काट्नु पर्थ्यो त्यो दाउरा लिएर आउनु पर्थ्यो टाढोतिर गएर पानी लिनु जानु पर्थ्यो यताउति जाँदा हेरेर जान्थ्यो आफ्नै सामान आफैले बोकेर जान्थ्यो र त्यतिखेर मान्छेहरू बिमार कम्ती हुने स्वस्थ हुने कारण चाहिँ खाएको अनुसार काम गरेको हुनुपर्छ त्यसरी नै मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो दिमागले त्यति काम पाएको छैन अब लुगा धुन्छ वासिङ मेसिनले कसरी धुनु भनेर सोच्नु पनि परेको छैन र हाम्रो सोच्ने क्षमता चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी लुप्त हुँदै जाँदैछ र एकजना हंगरीको बुद्धिजीवी एलेक्जेन्डर चमोटकर्स उहाँ चाहिँ दार्जिलिङमा बित्नु भएको उहिले ब्रिटिसको जमानामा उसले 17वटा भाषा सिक्यो भन्दाखेरि हामी त कम से कम 10वटा भाषा सिक्न सक्छ तर हामीले चाहिँ दिमागले काम दिएको छैन काम लगाएकै छैन र बिस्तारी बिस्तारी सोच्ने क्षमता पनि बिस्तारी बिस्तारी लुप्त भएर जाँदैछ भन्ने चाहिँ साइन्टिस्टहरुको भनाइ त्यसरी छ अब today now the lesson is about if a root letter has vowel narrow on top of it followed by suffix sa, at that time how should we pronounce it? So all these words are combination of letters and vowels. Some of them are words, some of them are just combination of words and vowels and subjoints. It doesn't mean anything, but what I'm trying to teach you is how to pronounce. If you see narrow on top of a root letter followed by suffix sa, at that time how should we pronounce it? That is what we are learning today. So so there is a root letter with vowel narrow followed by sa. At that time, if there is vowel added to the root letter followed by suffix sa, it should have a sound. Root letter plus a. So for example, sa kata ka, ka naro ko, sa ku, ku, sa kata ka, ka naro ko sa ku, sa kata ka, ka naro ko sa ku, sa kata ka, ka naro ko sa ku. Sa kata ka, ka naruko sa ku. Ka rata tha,
ta naru to sa tu. Ka added subject ratak, we know ka rata is ta, ta ta, ka rata ta, ta naru to sa tu. Karata ta, ta naru to sa tu, karata ta, ta naru to sa tu. Karatak ta, ta naru to sa tu. Now if we add subject latak to root letter ga, then ga latak we know ga latak is la. Ga latak la. Ga lai la jore भने la भनेर तपाईलाई थाहा नै छ. ga lata la la naru lo sa le. Le. Ga lata la la naru lo sa le. Sakata ka naru ko sa ku. Karata ta naru to sa tu. Galata la naru lo sa le. Ragata gayata gya naru gyo sa ge. Tata nge di nang la yube tiso chama chik marida. Di rango yatak chejuk sa naru yona de kaplan kandes lagu gore dadam kharetyong gu gore ti lagu gore ta di nang la tisha di chik chik yimba khapki yomarta. Jagata ka gayata gya naru gyo sa ge. Now, if a letter which is in the first column, if it is added superscript sa or any of those three superscript, it raises the tone. Sa ngata nga. Sa ngata nga naru ngo sa nge. Sa ngata nga naru ngo sa nge. Sa ngata nga naru ngo sa nge. Cha naru cho sa che. Cha naru cho sa che. Cha naru cho sa che. Dharma, religion. Cha naru cho sa che. Nya naru nyo sa nye. Nya naru nyo sa nye. La ta naru to sa te. La ta naru to sa te. Sa na naru no sa ne. जति सिक्दै जान्छ उति नै तपाईको मगज तिखो हुँदै जान्छ. जति सोच्दैन उति नै तपाईको सोच्ने क्षमता उति नै लुप्त हुँदै जान्छ र तपाई आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्ने एकदमै आवश्यक छ. काम गर्नु, शारीरिक रूपले काम गर्नु, दिमागले सोच्नु एकदमै व्यस्त राख्नु पर्छ. Sa pata pa naru po sa pu. Sa pata pa naru po sa pu. Dhup. Charaune dhup. Incense. Incense you burn in front of shrine. Sa pata pa naru po sa pu. Tidas 나라츠 지속이 나라 아니 다 가르쳐 그래. 다 청가지기 다 고차비다 아니 가리나데 페나 게뉴 시베데다 부구 치게라 타베나다 아니
다가서 주시자다 디 기보 인사비아 디 노출이다 소소라게 셈라 내가 때 그거를 수벌라 내가 때 그거를 디데스 마체베이나 삼로 땅야기 뉴바디 냠게레 수퍼 뉴바디 냠게레 나 테네 나게레 아니 삼로 셈포 땅 마투게 디레 차기요레 다가 나르 차샤비나 나판에 곰네 다르링 파르도 콤바켐네 용기야 아니 단다양 다가 로데 딘주 심조 요르다 게게 로숨지 직 나시 게 쳇탁저 홀타저 라투기도 디 칸데스 고르서는 직네 소소 지조 치도 직 제국의 상국의 니네 소소 수발라 팽게레 콤바켐네 용바이나 직라바이나 소소 삼로타야기 뉴바데 공펠 두두그레 삼제 근데 제베 갑라 타데 개겐기 나네 로치슈 나 인그레 이네레 가신 토신 텔마시 자와니네 지금에 예 가리슈고 시베이나 다가 슈규요 말에 가리나 직난고레 아 지속의 체도양 가리나 직난고레 삼반 남다기 아니 केही के तपाईले गरिरहनुपर्छ आफैलाई व्यस्त राख्नुपर्छ शारीरिक रूपले काम गरेको हुनुपर्छ मानसिक रूपले सोचेको हुनुपर्छ त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको स्वास्थ्य राम्रै रहन्छ त्यस्तो गरेन भने चाहिँ अब एक दिनको ऊर्जा तपाईले के गर्नु भएन र त्यो ऊर्जा चाहिँ जम्मा भएर भोलि 2 गुना हुन्छ भने त ठिकै छ त्यो हुँदैन एक दिनको ऊर्जा एक दिनमै सक्छ तपाई के गरोस् कि नगरोस् तगराच सुपल एनर्जी योरबा एनर्जी दि खरा निमा निंगा nye dina yang ta nima ninga nye che nye एनर्जी दि संगी पेजु चिगी लबिया यो मा थरिनि न्युबादि थरि राला ठुगुरे संगी फेन्तो या खाया यो मारे छेजा निन्टे के 장난 다가스 마주 소소 둘로 소소 뚜난 소소 내가 소소 제베이나 아니 셈다 류니가라 펜토요 다디체 사파타 파파나로 포사 페 차라우니 둡 데비스타 파차로데 둡 sapatapa paratata sapatapa paratata tanaroto sa tu sapatapa paratata tanaroto sa tu paratata tanaroto sa tu 파라타타 타라로토사 트 केना के सिकिरहनुहोस् त्यसै बसिनरहनुहोस् अब म जाँदै जाँदै 17 पुग्न आँट्यो 70 र पनि 30 सालको टिचर जतिकै एकदमै के भन्नु जोडले अहिले सिकाउन सक्छु किन भन्दाखेरि मैले यसरी दिमागलाई काम दिलाउनु शरीरलाई काम दिलाउनु मैले प्रशिक्षण लिएको छु त्यसरी र तपाईहरुले पनि त्यसरी गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुको लागि फाइदा हुन्छ भन्नु खोजेको फाराता ठनारोटो सा थ 파라타타 타나로토사 트 바라타다 다나로도사 트 다가슈기오 말다 카리나직 장고레 림바 메발라 디데체일 슈기오 말 도선테스탄 기겐지 샤체니 인지 장당 네팔리 장당 디데스나 고레 다가 디데스 탄다 버도 다가 로 딘주 심라
नेवा लेभ्योरे ठन्डा बढ्दो जिन्दा चिक छेमे अहिलेसम्म मैले एक दिन क्लास मैले मिस गरेको छुइनँ यहाँ मेरो यो युट्युब हेर्नुहुने धेरैजना स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ उनीहरूलाई थाहा छ एक दिन एक्सचेन्ज भएन भन्नु मतलब चाहिँ कुनै दिन म बिमार भएको छुइनँ किन आफ्नो काम आफै गर्छु जति नै जस्तै घर बनाउनु हेरेर आउनु जति सक्छ आफै खुद गर्छु र त्यसैले स्वस्थ हुन सकेको हो तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नुहोस् केही न केही सिक्नुहोस् फ्रान्स जानु नपरेर पनि फ्रेन्च भाषा सिकिराख्नुहोस् दिमागलाई काम दिलाउनको लागि Barata da narutosa tu. Barata da narutosa tu. Barata da narutosa tu. Ca. Ca narutosa tu. Ca narutosa tu. Ca narutosa tu. A narutosa u. A narutosa u. Ja, hanaru osa it means worthy of. नेपालीमा योग्य जानु योग्य छ भाषा सिक्नु योग्य छ धर्म अध्ययन गर्नु योग्य छ योग्य या नारो योसा यो लिखित भाषामा चाहिँ खरायो र्याबिट वर्थ Barata da narutosa to escape, to run away, to flee. Barata da narutosa to narutosa to Hanaru wosa worthy of, worth going, worth staying. Yanaru yosa you La naru losa le. La naru losa le. Katiko. La naru losa le. Katiko. La naru losa le. Katiko taro. Katiko thulo. Katiko ramro. La naru losa le. Katiko. Sha naru shosa she. Superlative. The biggest. The most important. The most difficult, the easiest, superlative. नेपालीमा सानो सो सासु सबभन्दा राम्रो सबभन्दा टाढो सबभन्दा सजिलो सबभन्दा मुस्किल सानो सो सासु सबभन्दा सरतसा सानो सो सासु सरतसा सानो सो सासु Okay, short review. Sakataka ka naruko sa ku karata ta naruto sa tu galata la narulo sa lu ragata ga yata gya naru gyo sa ngata nga naru ngo sa ngu cha naru cho sa chu dharma nya naru nyo sa nyu la ta naru to sa te sa na naru no sa nyu sa pata pa naru po sa pu sa pata pa rata ta naru to sa te pa rata ta naru to sa te ba rata da naru to sa te cha naru cho sa te A naru wo sa vu, ya naru yo sa ye, la naru lo sa lu, sha naru shu sa shu, sa rata sa naru so sa shu. Gari सुन्नुपर्छ यसरी yang you have to listen to it several times to be able to pronounce it correctly. Once more,
sa kata ka naro ko sa ku kha rata tha naro tho sa thu ga lata la naro lo sa lu ra kata ga yata gya naro gyo sa ngata nga naro ngo sa ngu cha naro cho sa che nya naro nyo sa Nye la ta naro to sa te sa nata na naro no sa ne sa pata pa naro po sa pe sa pata pa rata ta naro to sa te pa rata ta naro to sa te barata da naro do sa de cha naro cho sa che a naro wo sa ve या नारो यो सा ये ला नारो लो सा ले कतिको योग्य शा नारो शो सा सबभन्दा ठुलो सबभन्दा राम्रो सुपरलेटिभ सा रता सा नारो सो सा से क ठ ल ग म छ ङ ट ne pe de te de ce ye le she se यसरी तपाईहरु व्यस्त राख्नुस् डल्केर बस्नु आराम होइन त्यसरी बसिरह्यो भने रोग बिमारलाई निम्ताको मात्रै हो केही न केही सिक्नुहोस् आफ्नो काम आफै गर्नुहोस् दिन त्यसै काटिन्छ राम्रै काटिन्छ त्यसरी नै आजका यो पाठ यही समाप्त गर्दैछु थागास देदन के बो चवाइने मर्दा चवाइने मारे 중나 지속이 채도 가르치고 우도 맞추네 소소 부고라 벽에 겹 벽이 럽다라 가래럽도 부고 가르신도 시에면나 가르치네 시에요 말했으니 신기요 말했으니 제주낭 부고 깨봤점기 되게요 말다 디데스낭 바이나 아니 소소라 양팽기 말에 지소라다 가네페 아니 디데스 체제 드리기 디다 대 참샤기 투세나